Kongeye kwishima kubana namwe hano kuri Cukumbura Ukuri TV, televiziyo yanyu, televiziyo yacu ibagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe kubibera ku kibuga cy'imirwano hano ku butaka bwa Kongo. Nongeye kubashimira kubana namwe kandi n'ibyo gaciro, kuko iyo mbyutse nkabona mwibazima bintera courage yo kuvuga ati Imana yakoze igitangaza, ngapfukama ngasenga shima ko Imana yarinze abasubscribe, Imana yarinze abakunzi, Imana ihabwe icyubahiro. Amakuru tuzindukanye muri gitondo muri kumwe na Pastor Habimana Joel, umushumba w'itorero Imbaraga z'Imana Soar rikorera ku butaka bw'u Rwanda. Nabibabwira ko ndi umutambyi, ndi umuprofete, nabii mukuru, papa bitangaza. Muramuzi kuva 9-7, ntabwo ari ibintu tuza guhimba hano. Kuva 9-7, nabii mukuru, muhanuzi mukuru mpuzamahanga, prophet. Abatuzi tuvuga mu nzira, abatuzi tuvuga hehe, we ntabwo waza kudegrada prophet, ntibibaho, ntabwo bishoboka. Hoya kandi dupfa tuzajya iwacu. Uzajya kurungarwa kwa shitani urukunduka, wowe uzajya kwa shitani n'amoko yawe, kuri dupfa tuzigira iwacu mu ijuru. Pwentre hari ikibazo dufite n'isi, nkuya tuzajya iwacu mu ijuru nidupfa, nawe uzasigara uvuga ubusa. Nta moko ya ntabwo nzi, wasanga nibyo uvuga bikurusha. Nta kintu nge bimbwiye, nta kintu bimbwiye petit frère. Ahangaha turi mu kazi, turi mu kazi, Resazi na Kifu na Maite, aha turi mu kazi. Turi mu kazi, nta kindi. Turashimira FARDC, tugashimira na M23 natwirwaneho. Turi mu kazi kwebwe, nta kindi. Aha rero ku kibuga cy'imirwano turirukanse tugiyeho bita Masisi. Masisi ibintu bihabaye ni ajabu. Umuriro, ikibati, ikigo gikomeye cya Masisi cyaraye kirashweho mu buryo bukomeye cyane. Barakirimbagura, baragicucuma, baragikubitagura. Ikigo cya Masisi, ibintu byose Masisi, ibintu byabaye bibi. No kuvuga ngo drone, kajugujugu, Sokoi, kubita ikigo, kubita. Umuriro waraye waka hariya muri Masisi. Ni ikigo cya gisirikare, ariko si intambara yo ku butaka, ahubwo ni gupirona. Ni ugupirona, bapironiye ikigo cyaho. Nta mushobora kubikubwira, ntibishoboka. Ikigo cyabomaguritse kuri ari nijoro bakirashe. Babivuge, reka ni uguhisha. Amakuru atugeraho hari muri Masisi rero nuko indege yaje mu masaa 7, imaze kuza ikora kuzenguruka, irabanza iraneka, irangije irekura ibibombe hejuru y'umutwe wa M23 hariya muri Masisi. Ikigo cyaho gikomeye kirangizwa, ibintu biba bibi. Cyari kiri ahantu hahonyine, nta muturage wahakomerekeye, ariko ikigo cyo bagipironye magingo ayangaya. Amakuru atugeraho muri Minembwe, Kandarayiki, Imana iguha umugisha kuba yikanze. Aha muri Minembwe rero ibintu byakomeje kuba agatereranzamba, byakomeje kuba Resazi na Kifu na Maite. FARDC muri Minembwe indani, Wazalendo muri Minembwe indani, ingabo z'u Burundi muri Minembwe indani, abacanshuro muri Minembwe indani. Aha rero nkubwije ukuri ko system M23 yari yarubatse hariya muri Minembwe ituma indege ishobora kuba yabura icyerekezo, baraye bayisenye yose. FARDC yirashe, bari barayubatse indege yaza ku buryo isa nk'ikingiye mama twirwaneho, ku buryo iyo by'indege igasa nkaho yibeshye. Ariko none ubu ngubu basenge systeme yose. Rero muri Minembwe intambara yaraye ivuza ubuhuha, baraye barwana nshuti yanjye. M23 yanze gusubira inyuma, ariko ushinzwe iperereza kwa Eri Muto, ushinzwe iperereza watwirwaneho, yamaze kuva ku birayi kubera iyi ntambara. Iyo hari intambara nyine hari abapfa n'abakira.
nawe rero ijoro drone yabashe kumugeraho irangije ikora operasiyo yo kurasa ku ndaki yiwe, ahita ahura n'ibisasu bya drone iri joro. Rero bari barakoze imyobo myinshi hariya muri Minembwe, hari imyobo myinshi cyane. Amakuru atugeraho 5 kwa 5. Nimba ugeze aho bwa mbere ku kiganiro kanda like, nimba uri umushyitsi kuri iyi channel kora subscribe, Imana iguha umugisha. Nimba uri umuntu mwiza sharinga. Rero uko byagenze nababwiye ko muri Minembwe harimo imyobo agahumburi, imyobo. Kumbi M23 twirwaneho baragiye bakora strategy yo gushaka uburyo bagotera FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi mwura mugi, ariko babitekereza nabi bahita baferinga. Babanje gushyira imyobo ku kibuga cy'indege cya Minembwe yinjiramo kugira ngo baze bahite bafatirwa. Barangije bafata inka bazishyira ku musozi, barangije bihindura abasivile. Kibanzo cyumve icya kabiri, twirwane iragenda yinjira mu basivile, yambaye imyenda y'isivile, irangije ishyira imbunda ahantu hazwi, iravuga ati FARDC iraza yirukanka ivuge ngo tubonye Minembwe, ahandi tubakocaguriremo. Kumba abana b'abahungu nabo ndakubwiza ukuri ba FARDC abarundi bamaze kumenya operasiyo. Babanza bafata abatwirwaneho, bababwira amakuru atanga hari umwobo, bakahashyira igisasu. Ahangaha hari umwobo, bakahashyira igisasu. Ahangaha hari uwundi, baragenda bacunga ya myobo myiza imwe bashaka gucumukamo ari benshi. Noneho bakaza nizo ndaki, noneho bakaza guhita bacomokera hejuru n'ibisu n'ibyuma ya FARDC, bakabica ari benshi. Ariko amakuru yose barayamenya, barabanza behoyezamo bakeya, barasa hejuru muri Minembwe, abandi bagota Minembwe, bagoteramo nani, bagoteramo ya myobo, bayihagarara ku ruhande. Barangije baravuga ati turasa mpaka. Barangije hinjiramo bakeya, bahakorera ibiganiro. Noneho iri joro rero ngo bari bavuye muri ya myobo, ngo baje kureba ngo FARDC ngo yageze ngo mu mujyi. Kumbi FARDC ntabwo yinjiyemo nayo, yari iri hafi aho ngaho yagose ya myobo. Papa isasu ryavuze, twirwane biriruka, ikwira umushwaro, irahungabana. Ntiyarizi ko nayo bayiteza mbushi yo kwiyo myobo. Isasu iravuga gusoka mu mwobo. Rero muri benshi hari amakompura byaje gucanga iyo bita mama 23 twirwaneho. Iyi mirwano iri muri Minembwe baraye bakocagurana, batangiye sange bakocagurana, ibintu biba bibi. Ndababwiza ukuri, iyi ntambara yari akasa mutwe. Nimba ugeze aho bwa mbere kanda like, nimba ugeze aho bwa kabiri kanda like, nimba ugeze aha ngaha wihuse kanda like, nimba uri umushyitsi kanda subscribe, sharinga video yacu aha kuri Cukumbura Ukuri TV. Aha rero mama 23 yagiye ihura n'ibiziwizi ndetse n'ibitero karahabutaka bitunguranye bizambushi, kuko kwirwaneho iri yateguye kope neza yo kurangiza M23 FARDC ikabazimya pe. Kuko imyobo abasivile, kwigira abasivile, kuzamuka imisozi, kubashyira imbunda za tirari zo gupirona, kubashyira mbese ibintu nk'ibyo. Tereka baze, kumbi barekura Minembwe banayirekuye. Niho rero byahinduye isura, bari gukoresha icyo bita guhagarara ku rugo. Tuko Minembwe guhagarara ku rugo, tuko Minembwe. Ariko Minembwe ntabwo bashobora kuyikandagiramo, bari kubivuga babirukanga.
kandi ubona ko ari kureba ngo mujye mucunga buryo umuntu ufite ubwoba bati sokoye cyangwa ambushi shobora kumfata, agahagarara ku nzu agahita avuga ati bonjour comment ça va, afande Mavugo, peace Mavugo, nuko ayo kabona akantu kakoba kavuga ati ubundi duhari hano turi gukora kigorira 10 tukavuga tukiruka bagasohora video twagiye kera. Aha rero niho niyo ntambara ihari. Mucunge cyane burya ahantu uba wizeye no guha morale abakunzi ba mama 20 batwirwandeho ni ngombwa gisirikare morale. Burya morale niyo ya mbere, kandi abashimira ko bari mu kazi neza. Twirwaneho ko irimo irakoresha morale kubwira abantu b'i Burayi ko nta kibazo, ariko nta munyaburayi utekereza Minembwe ukunda yibonye, nta munyaburayi uzasubirayo. Reka none se nta nzu nziza ihari, nta etage, nta munyaburayi uzasubirayo. Iyo bazasubirayo igihe bamaze mu hari baba bahubatse amazu ya danje, ntabwo reka. Aha rero niho nabonye ko twirwaneho iri gukoresha ama strategy abakongomani bavuga mu Kinyarwanda bari gukoresha ama strategy yo guhagarara ku nzu. Birumvikana wahagarara nawe ushaka, bakazana n'ababakurikiye ba chef de quartier nabo bagahagarara inyuma yabo bakavuga ati bari muri Minembwe, nta kibazo chef. Umva video ntabwo burya YouTube ureditinga, YouTube ukora ibyo ushaka, YouTube ugabanya ibiganiro. Guhagarara ahantu ukazana abasaza kabatanu bahaguhagarara inyuma, yamara kuvuga ugahita weditinga ugashyiramo abasaza bakavuga, bavugira Kimihurura, bavugira hafi yawe, bavugira Ibukavu, bavugira Goma. Ntabwo wamenya aho bavugiye aho basaza. Kingezi no gusa ari ba chef de quartier bakongera bakavuga ati mwumva ahantu twamenye ko Minembwe yafashwe. Peace Mavugo yavuze ati ibisasu biri kugwa muri Minembwe indani, abaturage ngo bahunze. Aho kantu mukumve neza mukanarize. Peace Mavugo yavuze ati ibisasu biri kugwa muri Minembwe indani. Urumva noneho abaturage bahunze. Mu byukuri twirwaneho ni ingabo zirwana, bararwana, ariko noneho bari kurwana nyine. Hari umuntu uvuga ngo ushaka mvuga iki, ashaka mvuga iki. Umuntu yambaje ndi mu ruhande rwa, ndi mu ruhande rwa Manyota na nani na Kongoro, ndi mu ruhande rwa Masunzu. Uri mu ruhande rwande ko umuntu yambwiye, nge ndi mu ruhande rwa Kongoro na Masunzu, niko ruhande ndimo. Wabyumvishije? Ubwo rero warumenye ubwo ndimo hariya muri Minembwe. So aha rero umuntu yambwiye ngo ndi intera hamwe, mwabonye ibiganiro nakoze, ndi intera hamwe. Buriya Masunzu we ni intera habiri. Yatutse intera hamwe, wakigoryiwe, wagicucuwe. Mujye musoma, hari ikiganiro nakoze kimazeho umunsi umwe, kigiye kumara iminsi 2, urakibona waza kumva ibitutsi biri mu aho ngaho ko ari ibyamoko gusa, nta bugingo buhari. Urabigumva ni ibyamoko gusa. Noneho comment n'izamoko gusa, ibitutsi gusa, nta ni bya bintu by'umwanda. Twebwe twibereye ku kiwanja, turi mu kazi. Turi mu kazi, turi kugeza abantu amakuru. Aha FARDC habonetse mu rukerera utudege kwa drone bugira kuri 3, ariko ubwo budege bwahise buraswa. Hari systeme bubatse naye babwiye, hari Minembwe bahubatse yubatswe n'aba Israeli,
abayahudi abayisiraheli bubatse systeme yuko ikirere cya FARDC cyose kitagomba kuvogerwamo indege. Bafite n'ikoranabuhanga ribabwira kuko indege yagutse drone, nuvuga ngo cya kirere cya Minembwe bahise bacyubakamo systeme y'uburyo bashobora kuyobya indege igikandagiyemo. Abayahudi barahembwa amafaranga menshi cyane, ni menshi cyane, ni bake babandi birobanure hari igihe bacengera systeme y'ikoranabuhanga rya twirwaneho, ukumva ibyombo biri kuvugiranamo. So aba rero nibo bashinzwe guhanura indege, guhanura drone zose bakoresheje ikoranabuhanga. Bazihanura gute rero? Bahita bahagurutsa indi drone bikarwanira mu kirere, Sukhoi ikayikurikira. Nuko buryo bahanura ki. Noneho hakaba hari n'imbunda zisitaye. Ntabwo imbunda ipfa guhanura indege byihuse, ariko hari ubudrone bundi Gisegeti yaguze bwihuta bigacakirana mu kirere bigahondagurana igata agaciro. Mwari mubizi ibyo ntimwari mubizi nabyo. Rero ahangaha M23 wa FARDC kwirwaneho yakajije ibitero muri Minembwe, ariko biranga bayisubiza inyuma kuko bari muri iyo myobo bashaka kurya mbushi, bari barashejetse baratuza. Aha rero imbunda zafashwe mu baturage, imbunda zafashwe mu baturage. Kanda like na subscribe. Imbunda zafashwe, hafatwa ibikoresho bya gisirikare hari muri Minembwe mu baturage, kuko byose bari barabishyize mu baturage. Baravuga ati kwebwe tuzata nkaho tugiye, ariko tukiri muri imyobo duhagurukaniza imbunda twigiza abasivili. Mwatwumva neza? Aha rero FARDC Kandarayiki yaje kumenya iyo migambi, ihita igerageza gucenga no kugenda ifata izo mbunda, izo ndaki izirasaho, ku buryo iri joro ryari ijoro ryo guhura n'akaga kwa kwirwaneho. Hakaba batakarijemo rero uyu maneko wabo, akaba yaguyemo muri ibitero byabaye uyu munsi. Kandarayiki Imana iguhe umugisha. Twihuse rero, ahangaha mwamaze kumva ukuntu byari byifashe mu byo kwisubiza Minembwe, ariko ntibyakunze. Ubu rero gukora uzarebe, urabona barazana, ntabwo wakongera kubonaho twirwaneho biri official kwa kundi bitireka no kwicara hahandi biri kugura kubera ubwoba bwa Sukhoi, no kongera kuvuga bonyine nta baturage babari inyuma biragoye. Bisaba ko hari abaturage bari kuvugira, kuko indege iri kuzenguruka drone iri gushaka buri muntu wese w'umuyobozi wa twirwaneho. Nivuga ngo hari drone ishaka umuyobozi wa twirwaneho yamurasira yicaye hose. Ubu no bahinduye imivuno, bari kwegera mu dukaritsiye turimo abantu, akariho bavugira ko byibuze, kuko kurobanura guhita wica vuba biragoye. Birasaba ko ubanza kurobanura abantu n'iki na twirwaneho. Iyi ntambara yo muri Minembwe yahinduye isura, risasi na kifu na mayite. Aha rero Minembwe abaye ari kumbaza ngo byifashe ute, Minembwe iri kurwanirwamo, ariko apana Minembwe sanda, uduce dukikije Minembwe. Minembwe ifite ibice byinshi, nta mujyi premari wa Minembwe ubaho, ntibazabashuke ntawo. N'udukaritsiye tw'inzu 10, inzu 8, inzu 20, nta Minembwe nta mujyi premane wa Minembwe uhari ufatika ntawo ubuhe.
aho wasanga bati ahanga hari ama etage, ahanga hari amashato, ahanga hari inzuzi z'ubucuruzi ntaho ushobora kubona. Ni ahantu inzu 20, inzu 30, umujyi hano niwe mujyi, inzu 8 gutyo. Minembwe nta mujyi peremane wa danje nkuko wavuga tugeze Bukavu, tugeze Goma. Ni ingwi 10, inzu 10, inzu 10 hariya. Nta nzu iri peremane ushobora kubona hariya muri Minembwe, nako umujyi mwine ugaragara urambuye. Ni imisozi miremire, ukava ko umusozi ukajya ahantu ukahasanga Bidegu, ukava ko umusozi usanga ahantu ukahasanga Mikenke, gutyo udukaritsiye. Noneho turi muri Minembwe, muranyumva? Abantu bahatuye barabizi ka turi muri Minembwe. Rero ushobora gufata ikaritsiye hano ukahita Minembwe, ugafatiye hano ukahita Minembwe. Siko bafata nafashe umujyi wa Bukavu, umujyi wa Bukavu wose ubumbiye hamwe. Bo rero n'udukaritsiye Bidegu, ejo ukimuka Gakenke, akose ni Minembwe, ejo ukimuka nta mujyi nyirizina ngo dore umujyi wa Minembwe. Kisinga ahantu haba hari inzu nyinshi, aho ngaho hegera ikibuga cy'indege nacyo kitari special cyane, aho no kwakwita iki Minembwe. Ariko ikibuga magingo angaya kiri maboko ya FARDC. Ubwo rero kuvuga ngo abantu batari bazi Minembwe, nuko Minembwe ikoze. Ingo 10, ingo 30, ingo 40, kijijini gutyo kukaza ugasanga nagotera ngo iyo bisantere nayo hariho ingo nka 60, 80 kayibaye santere. Ejo ukimuka indi yindi ifite ingo 70 kayibaye iki. Nuko Minembwe ikoze, ariko yose ayita Minembwe. Siko batiri ngiye kwinjira Goma, witora umujyi wa Goma wose. Goma yose iraho. Buno groupe niko Minembwe ikoze. Bigobogobogo, Bidegu, Gakenke, Biraromingi gutyo utugroupe. Rero ufashe groupe imwe ufashe Minembwe tu, wafata indi groupe ufashe Minembwe. Ugasatira hahandi byiguze bava ngo hari inzu nyinshi, hari inzu nkazingaye nako ako naka groupe nako ukabona urahafasha, ukabufashe Minembwe sande. Nuko byifashe. Ndumve ngo Minembwe sande, wumve ngo Minembwe ya danje, Minembwe ya tari. Haro baba ngo Minembwe ngo ufata Minembwe. Ufata Minembwe si Bukavu. Ufata Minembwe si ugufata si Uvira. Ni groupe, n'utugroupe wafata ukagroupe kaho ngaho Minembwe, ariko hirya hari n'izindi groupe nyinshi nyine n'utugroupe dukaritsiye tuzingiye muri Minembwe. Ako nabwo Minembwe sante nti wayibona uvuge ngo ni ahantu ngo hahaye class. Ntago uko bimeze. Ababazi rero wifashe Minembwe utuwe ubona umujyi wa hatari, umujyi ukabona ama etage, ukabona ukumese uzaye kubafasha, uzaye Bukavu. Bura Bukavu uzireba, Bukavu n'ukundi ikoze. Bura gufata Bukavu nyine ukabafasha nyine, ariko ho yakubera Minembwe yo ushaka gufata na Minembwe, ariko hafi aho ngaho hakaba hari akandi yakaritsiye urukumva kari muri Minembwe tu. Ariko ufashe umujyi wa Bukavu, ufashe umujyi wose, ufashe umujyi wa Goma, ufashe umujyi wose, ufashe umujyi wa Uvira, ufashe umujyi wose. Aho rero niko siko bimezeho. Abakunzi bacu ndabasobanuriye bita Minembwe. Kanda like, subscribe. Bye bye.